Mbukeli lapha ekhaya sesibuyile sithi nje inkunzi sematholeni la sakha khona amadoda kusasa abantu abazophatha imizi abazophatha isizwe abantu abazonakekela abantu kusasa sifuna ukuthi ke sithole namhlanje ukuthi uma kunemali kini sikhona isidingo sokuthi uqhubeke nesikole ingakanani imali yale ekhaya ukhula nje umfana ekufanele uyidle namantombazane uyidle nabangani bakho uyisaphaze nje ngoba phela wena uyisebenzelanga futhi iningi and iyavuza uyabona ukuthi lesiphele engakusho mina ukuthi mawukuthi ukhulela kuyona imali and imali iningi awuliboni ukuthi ingaka awuboni inani ukuthi ingakanani ungayisebenzisa kwabangani ingakanani ungayisebenzisa ezintombini noma uyayisebenzisa nje uyayisebenzisa nje lonke isakhona nje wena uyayisebenzisa ku-right yini ukuthi usebenzise imali ngale ndlela ukuthi ayenzi inzuzo noma ngabe ubumnandi kodwa abantu abazuzayo yilabo obazwisa ubumnandi wena mnikazi wobumnandi awuzuzi lutho ingozi ke leyo nto leyo ingozi impela ngoba egcineni kusuke ngenzeke ikulimaze wena njengoba usuke ulospenda nabantu enye into khona ama fake friends emhlabeni okay abantu ukuthi abawuzela yona imali ukuthi ngoba bezele ngokuba umngane wakho straight so kusho ukuthi kufanele noma ngabe imali khona kini kodwa uzama ukuba nendlela yokuyilawula ungagcine udliwe imali yakini bethu abantu sidla imali yakasibanibani umelele njengoba esho umqondo ukuthi oliboni nani okay ukuthi khona yeah njengoba nayo ulwazi esho ukuthi kunabantu abakuthiwa ama fake friends so entweni kanjena inani vele awuliboni kodwa inani if uyisebenzele imali uyalibona uma uyisebenzele ungayisebenzelanga oliboni noma ngathiwa nje kuze kuse ukuthi iyadla nje kusho ukuthi kuyingozi ukuthi umuntu okukhulela emalini angafundiswa ngokuphatha imali kuyingozi kakhulu kuyingozi kakhulu because into mewukuthi awuyisebenzelanga awazi umzima ukuthi ingena kanjani ugcina ungayivaluish ngoba nje ifikele uyayifikela nje wena imali ugcina isifana nephepha kwena ngoba lelo phepha ulinikeza ivalue wena so ngenye indlela imali ikwenza uzibone ngathi umuntu ohlukile nongcono kwabanye abantu kanti awuyisebenzelanga Lwandle ya kwabanye abantu ya kungenza njalo and ugcina mhlawumbe sokuba khona nabantu abangakuthanda abalibele bekhuluma ngabe ngenxa yokuthi kini kunemali uyabona ke lapha ekhaya njengoba sithi inkunzi sematholeni kubalekile kakhulu ukuthi sizibheke zonke izinto ezithinta imali ukuphathwa kwayo ukufundiswa kwabantu kodwa namhlanje isitoko sanamhlanje sithi uma kini kunemali kubaleke kangakanani ukuthi usiqede isikole noma ungasiqedi ungayindawo nje siyabuya